Biakamal Kanur online TV channel. Near Yene Dialako tin Lalet Kenapel ko Bikarwani can Galinguasame, a normal wekaya. A conel mo your pal point Gwendakun Dialako till a yen titine LinkedIn, Kerwandi Kona Lat Corodian. A Rajabana Lat Guasame. Run Bukona Lat Kakui Jankaman Shalke Sholton Balok. Ramadan la Minister of Defense. Re Witka South Sudan. Banamandan and Chalat ke Queen Wari ki do badana liun wari ka jabana jaling ka jan larame kenati alkoki and to go there and there killing bunny correcting content talk Kenyam mi jirama jidit Kanwar online TV channel go rejen wajin der subscribe ka deri notification bell ba deri jatwany ko mi chete ka ler mi shi berech der shamala shi begeje gwasa dana pay larech bana lere me ban je chulin kel goye men yama bana ngach kuma South Sudan in general ka jan gwasa me mal telejeten a kerikteteno kerikte koneteten ka koren konten kwale nang don were mishi alinga no mal telejerwi ka South Sudan ngada jenu shikidor dial gwada danen ba target kaneda tori wiki jinu Sudan ba yik target nuore kaneda konen gweketen a jang kaneda ala konte met ka jang tin ku yole jek those who are looting South Sudan resources. Tin de pinkir ma yadit, tin kwel ka ngwane. Kia tin sham ka South Sudan, ka ladien ka jen woken loken nuare. Ngay na jia gwan wo menche tuok rei rol nuari. Menche tuok ka nasir, kacha tuok ka gwazma ber, duno chi kume, kirma yadit ke kuma jani shikana liang pinya logui kana no nuar tele kalot ke shikan man let kana shikana de respond kirma yadit kene di ala konan kwanya ala ken tiken ka plane man ban lingwasa me jen kui wud jankana me baye nyoture de wud janka man chal ken wo cholton balok Udame jen udame ban right ko kuidamo katin dialen konti lede kanware ke do badanen ko nware ko target keje ban duna mandanen telat ke cha plan ko banware ba yigna keje bana jelin kejen lere mane kum kirma yadit ne diala konan kwanya la ja kwanya ke mission maybe belat be execute immediately miche jelas let tela kwer mo kwanya abakan achaje mo ka order kie bije nyodan o ling order dan en chakamje kone to dial konen kwanya ke deine tenganye nang nat chicken de long karwech mugui kone dial konte let kirma yadit ke kene dial konten cha kwanya dai wika South Sudan especially mo kon ke department dung deishne wodi shal keme cholton balok jene Minister of Defense of the Republic of South Sudan jaram dan tide pinde ke liu ke jan gwasme ngai kon medan rame la kwede ni a kol korkuch wod jan me cha woch me bu kora me bu kon lingano chikorje tore wich ke juba kachuja control ankirma yadit ko kana wuda mo kana janna ko jangde chengne me ci janga mo ci ngaje no chaja la de jek woy ke jaga do me jek chaja woy ka chaja go no jin bijina kwar ke governor dung warab state jene dana ci jien ci warar ci tere wi ke juba ga gwase dan me lo ala wo jen ci jien either shawdol wal ke take business am ci olat ka jen mi dile samo chala do choka Dubai ke choka
Arab Emirate and Tongomi. Misha were Kakore, Shumishet can me, Jolo talk. Traje lo wojre wejong wasame. Kajuba. Me shi order mo she benen wo charge watch. Minister of Defense and akol kor kuch. Chukir guru no jen bajalang ki bajakok. Chuja mo ka kom. Mishal ken wo jen ba governor dung Warab state. Namo chua chwagu jeno chwa mogwa. Chulo ni ene dial chugu jeno kam shako woni wude shala akol kor kuje. Akir ma yadit. Tung shebetelo shi korche tuo. Ko dwal na ka je wude chwal ka akol kor kujen cha janya long ajara me dane nang Nuer na wal naka gwa sedan nika me dane nika 2013 kana mun woi kwa jada mun yok woi ka gwa da chek me ka koruna diala tene te jainten se mission aje complete ka nagda ka Nuer me dane she blunde jok chwaje lor long a jang dial ko gor ka jono an wo kwa ka je Kid at that moment, he was looking for solutions. Do of them all there been kajang. In a state, chojo gor no beja kok. Meisha wudu molor an ogwe kajan and wojen a quer mela governor dung Warab state. Jen bawia governor tena. Nika chop the ray which chaja lor ne dial man ok chwaka kok a jang ko chloy na tet. Nika wera mo mukula ni ana ko chup po chaja lor ne dial chu to ko jen ba je nyoko mo ke je chukir ma yadi cho ka SSBC South Sudan Broadcast Corporation television mandare wika South Sudan chu je nyok mo we ja non ski la de jenu a kol kor kuch menche wuch ka Minister of Defense ja nyoko wo je tama ka governorship dung Warab state ajen ngar na da mo che chu tol gwana dial che je tol ka kwade ka ke je nyoko tol ka governorship na ndare je kala kwar Warab state chu de me chu nyu dore ke 2 days or 3 days chu koro mo chu talk me wa waja kep dore e dine SSPD after chari ala ka chigma la kona ling no no dine SSPD by the way shi ka national army ka shi unified force ken ke dine jane ken dine jana to kwa ko wona kir kan ne to ko ken reiden kuma ko ka gad jana kan dial ju kon yo to kam den ko jan tiken kari ka kam ken la kan nyen by the way tikare ko ka rodien so chiga Nuer ka rodien ten kon nyen jang bo pen ken nyen kan kam ken karo ju kor mo ju to jane to wan chaga ne ga long chenge dan tanen kan kalat ke jen ka crossfire gwade dane wa kor kush waje captain wana me plan mishare leka ko kor ke me chaje wuch ajen wud shal ke mila Minister of Defense en wala me cha kwanyane chol ton balok kirara dien chukan plan mo chukan real kan ubukan wud mandak chukor chuto wud montama jakati jen already chaje duno chit jen tijen chaje taw dore ja dore alo jen gwada na chaje ditenten keteten wud jankanamo chane min guj mi en wara ngum de let kaja der kana shanak ko na moni wajin si waydu si jalok mite ka kormu chungo ka chaje wi ka position dana titen a chengni mi woy ka je kiel tel mi chala no ngum se yara dio je jen che fail commission ko Nuer bakanak that might be the reason che fail commission ko Nuer bakanak a long time kon jen che Nuer ya nang no wal but dong cha ben jugan der mo en wojen lene mene na ken Nuer but can go well kam da kene kirma yadit so che kirma yadit che wudo mo che jawuch ajen do be dan e woy ke je wudo mo chu long dore ka kor kam chi kor che tuok ka che na chi lutan e kor mo an walle mi ban ko ben kudu shal ka cholton ba loka jene jela ko de ni mon tamare wi ka South Sudan raje ci kana lat chenge dan chela de no misi jechen bor
shika general major dak chikana nak rai wika nasir gwade chikor cha tuoktin ka point de wuda me kana kirma yadit ke bol mel kana den konan chika plant ko ba de ni baga nangan winemi kende coordinated plant ko bu korba tuok chicken western bargazal kana western equatoria chicken dak chicken needed corner la ji equatoria ji belanda chicken kanak ka chuat kan dorkien telemelalka lakana wiya chagano to joine niji asfela mayo kana kana hale taram ji tuk de lep men me chicken ngaje no chi paro che tel chicken guri shalga futuyo chukana boy ka governorship ko jana kwar governor dung yambio so that time chu dakhre ma char chu warga chu gorno ba je gwar kir chu kir lok je jogono wude me wuj jabang wude me a luin kwar kada ka governorship ko jala governor ken kir ma yadit kana jaloj me sha bulada ken jalaro wude me she lut changor ke shekalut de je kula lodade kajan futu yo chete pin kir ma yadit te pin dakhre ma char mete mu gore de lat wude me ba continue dakhre ma char ba kula right ke wude mo ko right now to na transitional government tel kan integration kan la bana kula ma da banata under kir na ideal mirna under kir tele react kir ma yadit ke chon ko dara man la dar ya lat but right now kan mal kan kon ben tena ka fragile peace tena ko lat kan revitalize peace agreement ne cha tan kon kin dang wal badak jojo ko kir ma yadit che mu mo che jamek jen plande ko che ngaje no jen te ke jwe mu we jaga long so the only way and order power they transfer che je gor no der jakam dak ring machar but there are dien ko ni jen ja je gor no be jalat kwarka so ken ya me cha kon lat cha janke no kon de loga che jen wude la chief of defense force jen kenyam shwe chief of defense force akol kor ku chweje wuch so kono wo nyene tindit ten kono gujene wodong de kwar de kana mach cho pagana mum chweje wuch cho reshuffling chweje lat cho bol mel chwe non ko gwa pagana mum cho ramdan by president dien abdul baka chweje nyaw wuch cho gware chweje mo ke check do dien cho kuma de cho lo gwa mo ke che chief of defense minister che tun wuj ngwa defense minister che tun wuch so cho plan cho tere cho realaka man yama biya ngach o jen ba nganong be bol mel be jenong yu kwam correct right so mi shikana goro big plan me bikana ja belet in order to work and plan ba bol mel ba la yu kwam bikan kor bikan yu tok kallan lan no re gwal dan tan wote katen ko ngai kenano ajen the top priority keke mande kan bol mel de kan power de kan kula transfer kaja teleka choice so you can kori kana talk nyok tuk dien keja fika plan goli kan kala in case mi chaw fail ngum balel banu dan non kum Uganda bokon bugang kum Uganda non gere wich ko be kirma yadit be bugang ko kirma yadit charo de yar already charo de yar ke janken charo de mi yar de kanwari kine konti ka spele mayo ka charo de yar ke ji equatoria so chikirma yadit che de survive without kume Uganda so for that very reason cha kume dung Uganda cha je nongre wuch mi mo wati against 2018 peace agreement e cha tan male cha tan gon kin dang ro badek nam wa yereje kana mat pinya nam en wote ga foreign troop ba nongre wi ka South Sudan but chikir mi yadi che wewe re mi shit kana man shajalat and he did it now can de in the ton tem right corner kare which ka South Sudan can the content nakana re which ka Nasser nakana ka mayom nakana ka ulang nakana ka longechuk nakana ka akobo plan dien cha chuba succeed but chikir plan cha succeed me kan in menika kana ka kon use against nate kon te jen ga kaka ko te ne te chi defect ko kir yo diale ko run diale te kwar ka by the way che yuru wan che ka kan yuru wan che ka kwal ka yo to kana ko ka kume Uganda kana kono ko ne kon te la jor ko ga ji ko tere ya ko ga Nuer ne diale ti ko ka men shuluk en rara wi ko South Sudan ko ja ane ne ri kon cha loken pat ko yo term dot kana gwano de na de tik mo gwa a me cha no ma cha jala de ken ci kan goro no bi ken de bi ken jak de je sha ko ling ci klan ci to no walba
she first time ka nasir no bi korum batuok but ke joge shi ka ben ka baburi ken you can go no bi kan wer bi kan ka bom ka gwada dan chaga jogo no sha benda which go ne unify force you can look na mo e kol ka civilian no ni chiang metem je kana bela kan kuma chol so kum be jelinga kel ngi kir no daja in parliament no dara daja lalet but look je ko gwi jano mu we plan me mu we fail right mu we ling na hale no go ne unify force be plan be fail so se delayment je jalat ka constitution making permanent constitution making ke bongon madanen gorke men liep ke neja ci delayment ci jalat ci delayment ci ñok lene ke deployment of unified force ala resource no we dial ko de dial ko lar ke jen ci ga directed somewhere ci ga nan ka foreign country ko ken goto ko ko mi ko lo kokten ka pin ko jen me cha ka lugo no cha de ko so Sudan cha je restrict no wala no mo cha je look but take a plan through Uganda through Kenya na mo leda ko ne shal ke gana ti amani ne ko kien by the way tiken ga diele ken de changa je win mondo den la kan ka let ke pin ko tor biel jel ka en me cha ko nan ji wen aja ndong de ko laro no bari pod no ji so Sudan non kan mai da wuch chu kan ko kan unify force kan deploy ka kan la let no ka logaje te cha la let gan nan win ke nan kan ga tenono but kan great apna state gwa dan ku ko ten kana mo ko ngeje gwanu ajan gwadan bakor be jetuktin in order for Kirma Yadi to succeed this guy Bullmel wikwam bena baga yikon nyon wijami so cho Uganda you know there which so mi chikor mi jabutu ko shalinga no shakem de ne barak de cha yu dak an ngwan nuare ba shika dej chi deja spele mayo just ke hali tin kon tin gankan nuare tin ganka gatkin mite gare mu citu ok ciga murle kwaje use Kirma Yadi ko bikan wer bikan ganak so lakane ken kan kagang ko Kirma Yadi for all these years use the jabelong ala murle yela kan je dawi den bikan wer bikan banang gwasame so use kan ne chang bariek o na mekan kan konmat mishina mat ka cha tok cha jangach la gwanter la roda use the jok so Kirma Yadi tele regan dial cha ko companion content kwelkan kel re kumaka so me cha majur dak me cha je benak ko gwade dane ci kor mu je tok je mi sha ro cha je ling te gwam mi ci shegre cha roiten ci la do nena ala chowde jen de je nang na wal ko jen te ko ro ngwan long te kanten dong she che liu cha dia ko ro makarwada so chalat kana violent message kana jitu ba nyok nyan den ke nyok right jaga jogo no yen jang Kirma Yadi yene content che kwany jeni chwa lia majur dak chwa je use la me bia nuari bia kana kaje already a frank speaking reality mishalat ne ideal chaje linga na mo ka public ko kongen wudu meten chaje ling a nyok che te wudo dien mu general dung jana ba che nyok right chela de no ne de kono te ka dwer ke deñe tele deñ mi de jien ka baburi we waj hale ajene declaration of war no mo tele je ka ngot deñe no biya jien ka baburi ke boni wiyen hale wiyen we dien te ka deñ mo yen replace a declaration of war a mission plan already che lat frankly mugu konben kata danen kwa wuda ma kwaje kwa ngeje mi chala dan gwade dane bukor bukulo tuoga je wudi shal ke shol ton ba loga jen jarwaj clearly jala ro nena maju dak baje chol wuda me chala no maju dak baje chol jen a minister of defense me kebni de ni so Sudan dial che kemne jang barai now che jojo no kebne jang che kem de ni so Sudan dial Yulada no majuda baje chol even Kirma Yadi agree kes pinyiken baje yik chol kene o hero ko le lane di shopudi cha naka kanware ke gad shopudi cha naka kanware anyok majuda sijan karwar cha nego chene itu ngwan cha naka cha janak so mete ka de lada kenen kum Kirma Yadi mukani no go de na de te ke la tok they should condemn SSPDF Ladadian. They should also condemn YM at the same time. Nugor kana, but YM should not be condemned because
they are doing self defense cha voice den cha je look anyok they can condolence message kan de ala kon yigen ted nien Ray Nasser can the alde ni ken amenen jejen bor kin war kon chilu they can condolence they can to but can to instead they send gunship ko bi kan guard kaman ka dong bi kan ka banak ka they use cluster bomb dan la pen ka wangana mi mo chemical mi cha use mi cha log wi mono no ba use but ngore use kana so ra yalat ken yam che succeed and would me mishal ke cholton ba logane general cholton ba log na mo chukan la let kene kum ker ma yadit ka chuan wer shwa ganak alla wude shwal ke general majure koin ga je chan wer chop jen jok cha kanak atewich ka helicopter bombardment ne kana lat chuma ne tama ngore la kana bok so na mo plan dien kan jang mi kana lat and right now ko kor mi chigan wer kan kan nagone chu kan chol kong shora le chu kan nyok mo kwain kan la kwer greater pana state ko ger ko no baje blem ko ngai kan gwa no chinwore ene bade mo wa kwain ka greater pana state kan cha na kama chebe gwa ka chicken agwele force chicken involve chicken abishok chicken involve kan ngai kan jang te kan ka balit ajan mo ku yan la ngajan tamare which kamalakal chicken Uganda chicken station there chicken station and winami ajan helicopter kentino ka jan go dan chicken lele labis ku gan wer ku kan la use at this time but wuda me ajan wuda nan te ka tin kono latka mo ku yan le ngwata me la cholton ba lok dhɔr te which tere wika greater penal state ajara me dan to border dio je mishi wood bali mo ki wood gwada mo duno ala dhɔr rana teten la dhɔr janman teten kwanje ko ran greater penal state che jomanan no la kirm yadit plan ke limo kwanje ko jente ke me ngajen wo bolat ko dhɔr greater penal state ajen konya wuda mem chala cholton ba loka you know so kanetin kon tin kwan wer kwagla nak ko ngai kana gwanu ala they are doing vengeance nakanen ware shikir me yadit ci wud me ci kwan bang ajene woje wude nyam la defense chief of defense ki minister of defense akol kuch ajene ko woge je ko wud warab gore je wud me ba deal kan wore teka ko ran greater pana state bane so me ajan dana le roda wuda me plande o banwari bakanak in great number banwari wan bakanak plan to succeed but dore tere which ka great up in our state anytime any gwat there yik to ba no dore chede takamal so malat keme akume jani sio be mal bare wika so Sudan a destruction again ka ku kan divert ni mine nat ko gor kan bikan wuda me mishar ka bol mele bikan lat kwarka so jan plan dien dan ticketing right now tele ka plan do dien kan wuda international community bitka alai stare cha use ku South Sudan me dane shirike to ka Nasser me na ka majurten ka crossfire dane chi tok ko raje dane chala de jejen bor kwari na dan la spokesperson chala de gwa ka chajaling ala kawaye cha nak wajen a crossfire region cha dio ja chalu ne jakos ne de konte dwa ke meja waka ke SPDF kene de konte go yeno de wudu moden nak nyok bane kan waya mi bom gor kono nak na dong chicken ne de konte la de ni kume la SPDF la jang chicken de la cap abakale nyok amananga ke juba so plan di ne very pure kene de ti nakan wore ngai kana so right now agenda na le roda mal teleja kan mal kana ne ben ku kon changa ba ben kaja to know a very pure long manana chala da jang no bikan war bikan kanak barek din jane kuma Uganda che South Sudan che be gang manu gwati ajor kuma so Uganda che gat musaban menshal ga maozi katin la gore no and I'm tired of killing no always statement ka dial kwa ka record kanyu the diagwano and wo jen deal lan chikana lat ke kum kirme yadit mi mo biga jen ken they will have 40 days ka South Sudan ka yo ken content cha jur ke ko ram kel tega $500 if I'm not mistaken ka do brana cha lat ke je
$500 til pay karam kel kaja so many mi chicken nuare chicken ka joirar ki chicken nuare nak ajen plan dien tel ka plan odien ka yen nuare konen tere kuma ka kirma yadi biya ko lo survive de mi chan nuare ya ko joirar bien ne to kon tien ba nyoka mi ba tagurun eken jang so ngade jagwano you guys are not even safe there so last message ka kan ideal kon linka right ni gwata me we do not chunka okay hope a chitel ka kon chang cha dak ring ma char cha je yen ka chine tin kon de kel ka kirma yadi chika wanken jikan ko kompin ke chika na gorno dong de kan lwak a changa condolence message me jakana kan nasir ka ta dana cha nag na another help is coming I believe that till lwak do dien balene ben me bu ko da no so ana pala rodon pin ti diala kontin lat ko rodien but buka tika gwad buka to ka jem beneden kontin na kan wari biken elle pay ka gwat ya bene e ka dol to kan tama ka negdien kan wari but there will be a time karma is coming retaliation is coming so jeno mandan tin chan loy dan palpin jang ka la dien e kan na kon du no bu gwara belene ben ba baro dan la gang bi yuken bu lene tuk ba man dien ku nyal ba tikel ka kon ba kon gang ramil loke ki mala cha chonda cha ja kam ka je ramitere lwar ano mende luga longa kore kuz gweni ten kon tin chinwar latin paleke kenen kon tin yanga kon ka je ko tela mal non kene ke chicken mal be menong ba tela mingi kana bon wo korba togane la kula bana pere kenten bi ko kon chu kai kani no te malate biken kanong lari ye togo no woja rodun reite toni ani biya tekamal ban le jekala radian bye bye